Hi everyone, Karimzari. Welcome back to Wanderlust Ita by Syria. I ngasigi vlog se hausikan se karam airline recruitment tawri aduga makhoigi criteria na karino haibig matang dane. It is one of the most requested video from you guys, so please enjoy. Welcome back. I gaming Syria kaujay a cabin crew gi matang da travel and food and culture gi matang da I vlog semjai adong ngasigi kaino se ngasi vlog se aina mamang da subanjagre karam ba airline hoziki tha da atuga January da karam ba airline se recruitment tawgani atuga tawri haibudune ko adomayam hozik haurase ado khwaidigi han da airline se Indigo gi hire tawri fresher and experience hire kana tawri ado almost every week adum interview sing halaitana tawe ado north east gi hai taragadi Shillonga Guwahati ga phawba moina laaga recruitment tawe ko ado somna experience laite haije tar so fresher gi chatpa yagani ado makhogi eligibility criteria se aina se thamjare makhogi de nupi khatang lawe ko nupi se akhoi Indian nationals oigedaba aduga Indian passport paigedaba chahi se chahi 19 dagina 13 phawbagi manungda oigedaba ahambagi apply tawbagi se aduga educational qualification is 10+2 aduga minimum height sina 155 cm 155 se 5.1 and a half adumaina oibane adunga sagi height suga height ka weight ka chana hangadaba aduga appearance se positive body language obiba phasana ke raga lakpa tattoos scar visible obe ya de khogi uniform selakpa matamda ado aina interview lakpa matamda kainogi mogi instruction ke copy bane ko kainoga Indigo airline gi mogi website kare website tu da ado changaga yengbiyo makhogi instruction do karamba dress selaga lakadage haina adumaina ibane proper business attire do oihandabne khogi half sleeve lilaga la ona oina haibane adu phazina follow tawraga chatpiyo ado magi link website link to ai makhada thamjaramge adu da changaga mayam apply tawiyo aduga makhogi interview round da kari tawi khotli na aina aigi mamangi video amada Indigo Airlines ki particularly makhogi matang da aina video ama semjagre aduido hapetang changaga yengbiyo mayam da kana gani na khanjai Mathangda Vistara Airline gi matang da haizage Vistara Airline se Delhi base oi aduga kaino da su Bangalore gi base anoba ma hangtokna ba moina kana tawri ado makhoina hojik se recruitment kana hawe makhoi gi recruitment se online da hana apply tawgadamne aduga CV do khallaba matung da oina moina invitation pirakani interview gi ado makhoi gi online application tawbo matamda makhoina hangise CV khaktang hangde CV ne photographs ne aduga kaino ga hangne moina cover letter amaga ibiyo na iraga thagatlo na haibane ado Vistara Airline gi kaino sai haizarage ko ai makhogi criteria haizarage Nationality say Indian oigedaba with valid passport, PAN card, Aadhaar card legedaba aduga excellent communication skills English Hindi haigedaba height say 155 cm 5.1 and a half inch oibadune aduga nupagina 170 cm 5.7 minimum height oiduba nupagi aduga minimum education say 10+2 oigani mogi PC hange PC 60% chatkadaba class 12 ta for both freshers ki oigedaba ado visible tattoo and scar marks oiroidaba hadi tattoo laiba ai but then uniform selakpa matamda ubidaba haibane ko mogi se ado tattoo laiba ka shukaide udraga de uniform set pa matamda aduga BMI range se 18 to 22 nupigi aduga nupagi na 18 to 25 range oigedaba ngasagi height to gi matung ina aduga eligibility freshers ki minimum age se 18 years maximum 32 adumaina oi Makhoida application thagat khra matung da khalakpa invitation phangaba mi gaido Delhi gi center da makhoina kawe interview gi ado interview do maximum 3 rounds adumain tawe mogi round se Mathangda AirAsia gi matang da lecture ge AirAsia se mayamna yamna pamna ye magi apply tawbagi kaino se makhoina internal oina tawe hoseki oina lawba se internally employees sing de inform taraga employees sing gaina moina link thare aduga apply tawgadamne apply tawru matung da CV do select tawraga moina invitation khatang pe invitation phangba khatang do adune interview chatpa yadoi se makhoina currently interview se Delhi natraga Bangalore makhogi office se tawe ado mayam haizarage makhogi qualification se national se Indian oigani minimum age is 18 years and above aduga kainogina minimum height se nupigi 160 cm barefoot oigadaba
नुपागिना 170 सेंटीमीटर अदो आई खितंग कंफ्यूज चले खरा वेबसाइट खरा दना 170 हाई खरा दना 173 हाई अदो एग्जैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दो अगी कमेंट पिबिरा ममखोय नुपागी हाइट से अदो मिनिमम क्वालिफिकेशन से 10+2 अदगा लैंग्वेज से हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी ओए को फ्लुएंसी लेबदो अदो अखोय नॉर्थ ईस्ट की से मखोयना टारगेट अदम तोबने हिंदी से कइनोमा अदो यारगदी याम लुना दि खंजन बिगनो बेसिक अदम खरा कन्वर्सेशन दो खरा हैरदी कैसु कायदेको अदो मखोयगी एयर एशिया की इंटरव्यू चटप मतमदा अखोय नुपीगी कइनो से ड्रेस कोड से अदो हेयर स्टाइल कैका से अतोप एयरलाइन गा मानदेको मखोयगी फन वाइब्रेंट ओइबा यामना पामबनिना ने अखोयगी कै हाइनी समसे थादोगा चटप याय अदगी फेक आईलैशेस हाप याय लेंसेस मचु मचु का हापगा चटपदो कैसु कायदे अदुमाय तवरगा चटपियोको आई मथंग कतार एयरवेज की लाक्चरगे कतार एयरवेज की क्राइटेरिया सिंग आई हैपेतंग पंजरमगे अदु लोयरगा आई मागी इंटरव्यू की मतंग मयाम दे इन्फॉर्म अतंग थोजगे मागी मिनिमम एज से 21 इयर्स ओइरनी अदगी एजुकेशन से 10+2 अदुगा हाइट से 212 सेंटीमीटर अखोगी टिप टोस ता नुपीगी निको टिप टोस ता तवरगा आर्मरिच तो 212 सेंटीमीटर लाम फंगदबा अदुगा नुपागी टिप टोस ओइरोगा खुदना थांगतलगा हाइट तो अखोगी खुदना यौबंगा 212 सेंटीमीटर यौगदबा हाइनेबा अदुगा इंग्लिश तो फ्लुएंटली हैबा दो अखोइना अतोपा लैंग्वेज खंग तारदी मखोय एसेट नेबा अदु एडवांटेज ने हाबते अखोय हिंदी खंगबनिना मखोय द एडवांटेज म लाए अदुगा बेस से मखोयगी दोहा द ओइरकनी को अदो अइना पंजनिंग से कटायवेस की इंटरव्यू की मतंग दा हैपेतंग पंजरमगे मखोयगी राउंड से हाने ऑनलाइन एप्लीकेशन हान थागत कदमने मखोयगी वेबसाइट टू द अप्लाई तवरगा अदुगी लिंक से मखा दा हबसरमगे मखोय से हुजिक से ओपनिंग अमु हौरे को कइनो लौबगी इंडिया मनुंग दा लौबगी अदो अप्लाई तवरनी अप्लाई तौरबसे CV के का थागत पा एप्लीकेशन से थागलनी थागला कांद नंग से CV से खला कांदा मखोइना शॉर्टलिस्ट तौरब CV गइदो लिंक अमा थारएबा ऑनलाइन इंटरव्यू की अदुइदो रोबोट का ओइना इंटरव्यू से लौना दोइने अदु लोइरब मतुंगदा अदुदा मुख खन तारगदि मखोइना असेसमेंट की इन्विटेशन अमा थारे अदो प्रेफर्ड लोकेशन अखोइना खनबा याबने मखोइना पीरिबा मफमदुदा मथंग एटिहाद एयरवेज की मतंग हाइजगे एटिहाद एयरवेज से अबुधाबी बेस तौबा एयरलाइन UAE की ओइना अदमा से कतार एयरवेज का सु क्राइटेरिया से अदुम मानेको चाही कुन माथोय ओइगदबा अदो हाइट रिक्वायरमेंट की सु अदुम कतार गमनै 212 सेंटीमीटर से आर्मरिच ता फंगदबा अदो कइनो तवै मागी सु इंग्लिश से फ्लुएंटली ओइगदबा मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 अदो मखोयगी एप्लीकेशन से मखोय सु ऑनलाइन दा हान लोइनबक लौवे अदा होजिक होजिक से मोइना अबुधाबी दा ओइना कौरगा इंटरव्यू से लौवे अदो इंडिया दा ओइना लागा लौबदी अदुगिदी लेट्री बट मोइना कइनो ऑनलाइन इंटरव्यू के का से पीरबा मतुंगदा कइनो तौबा अखोइना कइनो से खल्लकांदा मखोइना इंटरव्यू दो अदु ओइना कौवे अदु लोकेशन दो इंडिया मनुंगदा लाकपगिदी मखोइना इन्विटेशन से पीरक्ट्री कईगिनोदा मखोई होजिक फाउदा सेट तौद्रको मखोई डेट सिंग से अदो अइगोंदा इन्फॉर्मेशन लेता दि मैम दा हाइजर के बट स्टिल अदो ऑनलाइन दा हाना अप्लाई तौरगा इंटरव्यू से तौबनिना यारगदी मैम ना अदुम अप्लाई तौशन बिबदा कैसु कायदे मथंग एमिरेट्स एयरलाइन की पंजरम के एमिरेट्स एयरलाइन सो एटिहाद एमिरेट्स दगी सऊदी एयरलाइन कुंबा कइनो सिंग से UAE दा बेस लेबे सिंग से लोइनबक क्वालिबक मानबने अदो कइनो से मागिना UAE की दुबई दा बेस तवे एमिरेट्स एयरलाइन की अदो हाइट वेट चाही के का लोइनबक मानरकनी मखोगी कइनो से अदो फोटो रिक्वायरमेंट थार ओ हाइबा मतम दा एमिरेट्स की दिखला कांदा को खितंग खेतना बने मनिंग दो वाइट बैकग्राउंड ओरगा मखोगी दी कैजुअल ड्रेस ता कइनो तौबिरो फोटो नमगा थाबिरो फुल लेंथ ता नसो दुमाइना हाइबनेबको अदुमा रेडी तौरगा थंबियो एमिरेट्स एयरलाइन दा कइगुंबा अप्लाई तौगे ना हाइ तारदी अदो मखोगी सिसु ऑनलाइन दा हाने अप्लाई तौरगा मखोइना खल्लब मतुंदा इंटरव्यू से ऑनलाइन इंटरव्यू तौरगा कइनो अमु असेसमेंट की मखोइना अमु लाकनी को इंडिया ngasi अरोइबदा गो फर्स्ट एयरलाइन की मतंगदा पंजरम के गो फर्स्ट एयरलाइन से मुंबई बेस्ड एयरलाइन ने वाडिया ग्रुप की एयरलाइन ने अदा मागी फ्लीट साइज से यामना यामदे बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एयरलाइन इन इंडिया अदुगा मागी वर्क एनवायरनमेंट से यामना नुंगा यामना पीसफुल ओइ को अदा मागी रिक्वायरमेंट से हाइजरके एप्लीकेंट से चाही 19 दगिना 23 फावगी ओइगदबा फ्रेशर गिनी को अदुगा हाई रिक्वायरमेंट से नुपीगिना 160 सेंटीमीटर वांगदबा अदुगा नुपागिना 172 सेंटीमीटर ओइगदबा अदो हाई रिक्वायरमेंट से सीमा लेग्रे अदुगा अखोगी आर्मरेट से सीसु 212 सेंटीमीटर फंगबा अदु
ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ BMI ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ 18 to 22 for female ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯅ 18 to 24.94 male ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯦꯠꯇꯨꯒ proportionate ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯣ educationꯁꯦ 10+2 pass from any recognized board or university ꯑꯗꯨꯒ clean the skin with no tattoo or scars on any visible parts of the body ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ scar mark ꯎꯗꯕ visible ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ English and Hindi से written spoken ngamgadaba ko anima fluent oigadabane ado kaino se dress code se makoina formal short sleeves or blouse with low waist knee length business skirt sepiro formal typical akogi formal dress to ni ko the stocking happy ba kaugano aduga hairstyle se akogi yamna sangbo oiragadi moina ponytail pullaga la on haye kaino akogi shoulder length oiragadi buns punba yade ko mokhogi airlines dadi isima khangjan biyo instruction sing se particularly moina mention to base follow to biyo mogi interview chatpa matamda ado go air gi se makhoi se husik recruitment handaki December tha sidagi recruitment se kanna hori ko ado apply tawsan biyo ado Mumbai rom da laiba maitai yaurgadi Manipuri yaurgadi apply tawsan biyo ko ado mayam ai aroibo ina panjaramge kaino se huziki aina airline sing pangiba sing se makhogi career website ta changaga tattana check tobiyo every week update tawrakpane interview date and location do aduiduna somna date and location do phajana khangani ado Manipur gidi huzikse moina interview lawba lakte north east ki hairagadi Shillong Guwahati Kolkata Silchar and Darjeeling da moina lawe ko interview se even Qatar Airways se kaino Kolkata and kaino da la da Darjeeling da la okay huziki airline sing ne huzik lawri ba se even January 2022 da lawrak pa yari ba airline sing se ado mayam aina haizaning badi agency gumba aduga atopa link ko airline gi nataba kaino se official link official website oi ta taradi yaragadi changbi gano ka gino da mako se fraud anapana oiramba yawe so we don't know which one is true and which one is not adiduna yaragadi avoid to biyo adi sarpadi mogi airline somna tawningi ba airline dogi official website ta changaga apply to biyo aina su dum mamangda hanjin haijabane ado ai makogi aina huzik kaino tawgi ba hairakhiba kaino sing do airline sing do adugi link to ai makha da loinaba pijaramge ado mayam updated oina ba habdi mingo hangna ba karamba airline recruitment tawrige hojik se na hangna doi sarpudi isana dum check tawjabaduna you know you will get more knowledge and aduna su singba henga toine ko duiduna aduma khangjan biyo aigi songi tips hairaga diko ado mayam tek tek kaidana labiyo aigi keno mathangi keno da vlog ta kari kari semhaning bage habado mayamna comment pibiramo so until then bye bye take care thachari